CCTV. Kirang washnong gishnong per kibedan hapok keshatri jongga senjuk kinong sensashnong mausen ramblok hak arpu waitri ukla lingkot aracara punriu kilalit menyekendo ya umintri keteran boarding kasorka jela uba met ba lingdo ban pinsngau halo gejing bam sngotenan ya gejing ITG company ban pinya ya gejing sam boarding hak thain mausen ram kini gejing pen bau jong ginang ilam ga senjuk kelong hadin kat tu kat ni sngi ba senjuk kala khang tala ya ka office terekam jongga Sai Computer Limited Hakashnong Mausen Ram, kabaju sam ka boarding Shikishnong ki bahap, hapo ka Mausen Ram sian adi blog, watla ka sorkar, kladan ka tenat sam boarding, kabla tip kerteng, kum kami Gilaya Power Distribution Corporation Limited. Sekretari jong ka senjuk ba kermen Shangdiar, hakajing akran makilar pathai kubor ulaya thu ba ka senjuk, kayeng bait halo ka nongrim ba kami Gilaya Power Distribution Corporation Limited, kadai bait ban sam hi, ka boarding, omon shule khla, tay ka Mausen Ram sian adi blog. Singidon hangne sekretarian adin banglaya kendu minister junga kum jenis sekretari junga senjuk ikri no sasnong jong mau sentram blok tingidon hangne kirang basnong na ka mau plang blok barat bat niki sui snong elese kalong tang khandiat ke kendu jungi hadin bang kendu minister baki officer jong ka department hajing de bakane ka jingkhang tala jungi hakini kiniat singa jing de bakane ka jisam boarding ko company ka Sai Computer Limited hangtia Mausen Ram substation tenjang jungi kum ka senjuk kaju hi kanongrim kaju hi kajipun sngau gidang ne hadu menta ba ngem sungu tenat bagi company kin terikam hapo jong ka Mausen Ram jungi ban penya ya kajing sam boarding hapo ka Mausen Ram jungi namar bangile kendu jing ya kajing penya jong company ka Fedco hakipor mansua katu kajing ngile kendu bat kumta hadu menta ngi ya persya hi bat naleng jong ka department jing sya kilapan sengau hangi ban kerpat ban pli ko office ndai namar ba katai ka company kampat yo kanunu ka jing tho lane ke NUC ba kiwi jinun kam neleng jungi nginang penne hadu menta ba nginomla are ban pli ya katai ko office hendre habadon kikam naleng department bat nagleng jungi kom ka senjuk ngidon ka jingi penbet ba ngin ya trilang na ka banta ka jingbit jing piang jong pai ba hendre hadu kane ka clip mat ngidang yang haju nungrim ban persya ki company wa kin sam boarding hapo kathan ke jungi Mausen Ram naleng sarkar hi man singi jan janmit la phone yangi naleng di department kumjo naleng jong minister in charge ila phone yangi bakwa bani kendu naleng jungi ru da ka jingi mir jemut lang ka jing suthu jemut lang niwan hangne bannya kendu ban pedang nomar ngi suthu ba ka jing keren kolong ka kongsan bannya penbet bannya keren na ka banta kanika isu ka banging ya kendu hajing dai bat kaji sam boarding hatia Mausen Ram lang baki company te ka nongrim jungi kalong hi namar hari khasi jantia jungi barok kawai haki division baki sub division om simla IT company kum tangiru ngikwa ba ka department kan simtihi kum bakal ya kiwi ki sub division baki division